الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام. اللهم لا تدع مقامنا هذا ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا إننا نطلب رشدا كثير واجبر قلبنا منكسر واجمع قلبنا متصل إنك أنت الرحمن إننا يدعو عبدك الفقير وغفار بالله ولي وكفى بالله يسيرا إن الصدق لحكم النبي فقطعنا ذاكر اللهم إنا نسألك العافية والعافية في الدين والدنيا. اللهم يسر كل عسير لأنك تيسر كل عسير عليك سهل. اللهم يا الله يا قدير شهد الحاجة شهد البيت شهد الولد يا الله وقدرت وقل حاجات juga barokah وقل حاجات dimudahkan segala urusannya ya Allah. Amin. Selamat berkah وقل حاجات dimudahkan segala urusan akannya dengan rezekinya, dimudahkan rezekinya, diberikan selamat, keluarganya selamat, usahanya selamat, kerjaan selamat, keluarga anak yang di luar barang selamat barokah. Qul hajat ya Allah hajatna hajatikum jamaah manakum minal hadirin yang hadir wal ghaibin yang tidak hadir, semuanya ya Allah dikabulkan semua hajatnya ya Allah, dimudahkan segala urusannya ya Allah, diberikan berkah, diberikan hidayah, diberikan sukses barokah ya Allah. Diampuni apa dosa-dosa, insya Allah akan menjadikan hamba yang bersyukur kepada Allah. Dengan rahmat Engkau ya Allah, dengan rezeki apa yang diberikan kepada jemaah manakib yang jemaah manakib tambah bersyukur kepada Engkau ya Allah, akan menjadikan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada nikmat-Mu ya Allah. Dan itu yang Engkau syahidkan ya Allah. Takartul la azizan lakum wa la yaqbatul inna Allahumma ya qadir hajat ya Allah, kabulkan hajat kami semuanya ya Allah. Ya